ari byo dukomeza nk'abanyamurenge, kuko twaje mu gihugu gifite indi mico. Byoroshe kugira ngo umuco wacu migwe abanyamurenge twibagirane, ariko tudahagurutse bizarangira. Mu bantu twaganiriye baranumva, bampa umwanya n'ubushobozi mbere. Turafatikanya kugeza n'ubu, kuva nageze hano mbere, ariko twaje kumenyana na Pastor Antoine 2015 aribwo akigera hano. Je naringize iminsi je mu state atandukanye. Kuva ico gihe arabyumva, niwe pasteur wabyumvishije, arambwira ati tuzoza tujana kandi zaza ngerageza kubwira na abapasiteri bagenzi banje kugira ngo iyi vision bayumve. Shimiye Imana kuko turi kumwe kandi byinshi bimaze kugerwaho. Reka uyu mwanya nk'umuheze nawe agira icyo avuga. Murakoze. Arakoze. Ndabona turimo turagera ku mwanya wo gusoza, ariko uyu mwanya twifuje kuko dusengera mu mwuka, dusoreza mu mwuka, tuba nk'abatara amahubuke yanko mu gasirimba, imbaraka ababyeyi, imbaraka abapapa, imbaraka abande, hanyuma tuje muri uwo mwuka tuze kuwusorezamo. Ariko mbere yo gusoza reka tuvuge dutya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo guhiga umuhigo ngo ntimuwuhigure ngo biza bibabera icyaha. Uyu mugabo Semahoro, nanje ntabitinzemo, naguma gushimira abantu nabo gushimirwa bakoze bose abitabiriye. Uno mugabo mubona ntaza yivuga, ntaza avuga uko bimeze n'ibyo akora. Umurebye gutya amahinguka, arirabura, ni na mugufi. Umuntu wirabura kandi mugufi kandi w'imyaka mike w'umusore, urumva ibyo bintu ubituma udahita umubona ngo uhita ubona kuko ashobora kuba arimo ibintu bihambaye. Umurebye imyaka yiwe nuko angana, yakabaye kuba ameze nk'aba basore bose barimo muri iki gihe. Nawe yoca ipataro mu ivi, nawe yopfundika imisatsi akamera kwa kundi, yoshira amaherene ku matwi. Yarakwiriye kumera nk'aba basore bameze gutya biki gihe. Anamaze igihino, yaje kera, arahigira, amenya ururimi, aturana n'abazungu, nibaza nasengeramo, ntabana hafi cyane n'abantu b'ubwoko bwacu. Yarakwiriye kuba ari umuntu umeze bene uko niko yarakwiriye kubasa. Rero reka mvuga aya magambo hanyuma dusoze. Ejo sinzosubira kuvuga, tuzatarama twumva umuvugabutumwa w'umushitsi dutahe. Data yigeze kubwira umushiki wiwe arayi wiwe, aramubwira ngo yarahashitse, barasuhuzanya, yinjiye mu nzu bene kwa kundi ngo gahodi, kandi yaraje nko kumara nk'ibyumweru nka 3 cyangwa ukwezi. Ngo amare kumuramutsa gutya, amubwira ngo reka ngutume amakuru, ngo ngutume isaramu, ngo igihe uzosubira uzondamukirize banakana banakunda. Ate se bigenze bite? Ati ko ndabona igihe uzoja gusubirirayo dushobora kuba tutazaba tuvuga rumwe iby'abakobwa. Ati tereka nkubwire kare, utararuhumenya, tutararuha twinjira mu buzima bwacu. Yamamutuma amasaramu ico gihe birarangiraga, batura yararangije kumubwira. Naho ntawomenya ibyejo. Uyu mugabo rero ntaza avuga uko ateye, ariko nuwo gushimirwa. Tugira imiterere twebwe uko duteye. Umuntu ntituzadushigikirana, ntituzadushigikira ibintu bikomeye, ntituzadushigikirana nka kurya barimo bavuga. Umuntu yakoze ikintu ntitumushigikira dushingiye kuki ngo naka ngo ndamuzi, ngo naka ngo sinaka. Uzugira ngo ibintu bikomeye bizokorwa n'umuntu utazi, ngo suryo uvuka wawe hariya wo mu muzinda wo mu bijombo wa hehe. Uzugira ngo ibintu bikomeye bizokorwa n'umuntu wo mu Burusiya utazi ahavuka. Abantu nyine bakomeye n'abantu barota bako n'abantu uzi bashobora kuba bazi. Kindi hakabundi uvuga ngo ese ni naka, byenda bafite ko basitaranyeho akaguma kumurebera muri ako ngako. Ariko uyu mugabo agira inzozi zikomeye zirenze.
ngiye kubabwira aka kantu mbere yo kugira ngo dusoreze muri uwo mwuka wo gusenga. Genda tugize uko dusenga, nabonye abayumbe bagiyega nibo baza babishobora. Barahari? Baracahari, ndimo ndababona hariya. N'aba mama muratambuka hano, ni ikintu twahize, ngiye kubabwira uburyo twagihize. Bishop araza kudusengera, ndababwira isengesha dusengera. Twaricengira ngo hashize imyaka nibaza ko ari 7 cyangwa 8, tuje ahantu muri hoteli turicara, dufata hoteli twayimazemo iminsi ngingahe, tuzana ikayi. Twari dufite agahinda ubwo gakomeye, iwacu hari intambara y'umwotsi. Turavuga ngo Mana dufate tugira ibintu by'amahame twiyemeza. Turavuga ngo iriya ntambara nisenye iwacu hagashira, kuko byagaragaraga ko hazashira. Tuzaja he? Tuzamera gute? Ese Imana tuzayikomeraho? Ese tuzayireka? Tuzareka Imana tuje cyangwa tuzayikomeraho iwacu hashize? Turavuga ngo uzuce tugiye gukora, tumere nka kwa kundi kw'Abanyesiraheli. Ngo nje nari mfite Bibiliya, buriya we ndaza bumuyumbe cyane, ariko naramubatije. Tumere nka kwa kundi tuvuge ngo Mana, hari byinshi tugiye guceceka, ubundi tugiye gusa n'ibyihebe, ariko tuzabona ukuboko kwawe. Nituzageza mu mwaka w'2025 iwacu hakiri umuntu, hagituwe, tuzakoresha umunsi duhagarara imbere y'abantu tugushime, tuvuge ngo uri Imana. Icya kabiri, uwo munsi niwe twateguye proje. Turavuga ngo iwacu turebe ico twahunze. Ese twahunze za mayindi zahahoze? Zarahahoze, Murere yarahahoze, ariko kubera iki twayihunze muri iki gihe? Tubisubiyemo dusanga cyane cyatumye duhunga, twahunze iterambere riki. Abantu benshi dusanga umubare nyamunini ari wari njewe, nsanga navuye Murenge nta mayi yaduteye, n'umugore ndasa nari ntaragira n'umwana, duhunze ngo ni mu giturage. Turavuga ngo ese iwacu iterambere rizahaba rimeze rite? Bizagenda bite? Ese ukunje nawe tuvuga nka kurya kwa Mose yavuze ngo ese Mana, ndi umuntu ushobora gukora ibyo? Twebwe twembi gutya turi abantu bozana iterambere ry'umuriro, ry'amashanyarazi cyane. Twareba ibintu byubakirwaho kugira ngo ahantu habe iterambere, ni umuhanda n'amashanyarazi. Umuhanda twoshobora kuwukora tukabona ntibishoboka, amashanyarazi twoshobora kuyakora. Tuti dushakisha uko tuzahazana amashanyarazi, tuganiriza abazungu akamenya icyongereza cinshi na bene wacu. Mana, ico gihe nikigera tugiye gutangira uyu mushinga, nudushoboza bigakunda tukabona bitangiye gukora, tuzohagarara imbere y'abantu tugushime. Icya gatatu, turavuga ngo Mana, aba bantu bangana gutya bafite amaboko yotabari Murenge akahazana iterambere. Aba bantu washize muri iki gihugu bafite amaboko akomeye, bokora hariya. Nugarura imitima yabo bose bakaririra iwacu, bakaherekeza intekerezo, tuzagushima. Uwo munsi dufata iki kintu twaganiriye, twafashe iminsi tukaja muri hoteli tukicara. Twahamagaraga, hari nabo twahamagaye bamwe barahadusanga, abantu twakeneraga gusaba ibitekerezo. Buri ubona yize amashuri ntaravuga, muzamumva hazababwira ati nizibi, buri afite impamya bushobozi, yigiye muri iki gihugu nico yigiyemo ihanitse, ariko ntaza bivuga. Uwo munsi ufite umwanzuro avuga ngo sinzanavuga ko nize, Mana utaradukemurira ibi bintu. Ubwo ngubwo njewe ndavuga ngo nanje
sinzoza mvuga ko ndi pasiteri, nzoza mvuga ubutumwa, nzoza mbuvuga, ariko sinzoza navuga ko ndi pasiteri. Ruruzi iyo tugize furaya yiwaza yandika bazabandikaho ngo umushumba gusa, siko wanditse. Dufata ayo mahame, njewe mbabwire, twasubiye mu bintu tureba abantu bacu, tureba abantu bize muri iki gihugu ariko badahaye bakora. Tureba abandi bize badahaye bakora imirimo bize. Tureba ntuzi dogiteri hano nta kazi afite hano muri iki gihugu. Iki gihugu uzukigeramo bakakubwira ngo bikubwenge ubikuze ubujiji ari bwo ukoresha. Dushira Imana imbere ibintu byinshi. Njewe icyatumye mvuga gutyo ni ibintu twarimo dusezerana n'Imana tukabyandika tugira agakaye. Haleluya, haleluya. Tureba ababishopu n'abapasiteri, kino gihugu nabo kiburotse. Hari abantu nza nkunda kuvuga, numva muri iyi minsi bakavuga ngo abantu ngo bari muguma kuba ngo babishopu ngo bakaba abapasiteri ngo bakaba ngo ariko ngo nta bintu bahabakora. Turuzi iyo bavuga gutyo bokora ibindi bitari ububishopu bitari ubupasiteri, bokora indi mirimo. Ariko kuba ari byo bavuga, kuba ari byo binjiramo, kuba ari byo basigirwa nuko bibarimo. Ariko bamara kino gihugu naco kikababoroka, tibabwiriza ababazungu, tibafungura andi matorero hano hirya. Nukuvuga ngo arabwiriza hano gusa. N'impano z'abafite imihamagaro ziri buroke muri iki gihugu. Niko kuko mubona dusaranganya amatorero, tugasaranganya tukagira gute, tugapfundikanya bipfunduka. Turavuga ngo ibintu byose tugiye kubiceceka, ariko nutubera Imana tuzakwerekana kuri Imana, tuzabivuga. Haleluya. Ndashima Imana kuko iwacu uyu munsi Murenge hakiri abantu. Ndashima Imana kuko uyu munsi wacu Imurenge hari abantu bavuye hano muri Amerika bari iwacu mu Minembwe. Hari abantu bavuye hano muri Amerika bari i Bukavu. Imana ibishimirwe. Haleluya. Ico kintu kirakomeye we. Esi Murenge hashira tuba twaragize dute kandi hagarukiye ku nkingo. Tuba turabaho muri esi, tuba dusadute, tuba dufite agayinda, tuba duteye, tuba dutekereza gute, tuba turi bande, tuba turi kwita yayi mazina, tuba turabo kuboroga gusa. Ariko Imana yo mu ijuru ikomeye Imurenge harahari. Tubona ngiye gusoza, hanyuma mbeze bishop isengesha dusengera, nimumara musitambira Imana dutahe kuko twarabihize. Nicyo cyatumye mubona dukora akakantu kagaterane, kwari kugira ngo dusohoze ico kintu, kuko ico twavuganye n'Imana ngo nugikora twari dushira imyaka imbere miremire, Imana uzobukoza umurimo ukomeye. Njewe uyu mubona ko ndabivugira hano kuri kamera. Aha kuri kamera ukunguko abantu bose kwisi ko barabibona. Hariho abantu twabanye Burundi bari aha ngaha, hariho bamwe twasenganye esprit ya Yeriki na mama mu rusengero rwacu. Imuyinga handi kuri centre mpakoraga kanisa gatoya, ngo buce tuja dukora igiterane. Umunsi twatangizaga kanisa aho tuja ko ababandi yunguye afite kanisa hari Arizona, bari abakora ari Bujumbura mu ijwi ry'impanda, barahaza tuja kumupaka ngo barebe kuri boda ya Tanzania. Kumugoroba bwije mu ijoro turangije igiterane hari Muyinga twarimo tukingura gatorero, harya ngo baririmbe, haraje uwo munsi hihana abantu 80, 100, 2, 3, 80. Buraca turagenda turababatiza. Umuntu ufite akabari bagaza bamwita ngo ni Republika, adutsiza sare yiwe akabarakura mu inzoga. Twabasengeshereje mu amezi 2. Y'amezi 2 ngo ashire twubaka urusengero ikobero rukomeye ruteye ubwoba. Haba urusengero ruteye ubwoba kuri boda mu bavunjaye, ko ndabivugira kuri kamera. Ngo buce dufungura kandi gasengero hirya mu Gasenyi, hari umugabo w'umucuruzi ufite akabari ngo ni Rishari. Turamusengera areka zanzoga ngo amaratangira kuzura umwuka. Hageze haza abantu bo muri Gereza d'Exame iwanyu ba Pasteur Rutiganda bakundaga kuza. Wa mugabo hahandi twashinga ikibanda
ariko harya natangije agatorero handi kakaba gatoya, ariko ayo hirya mu mbavu akaba manini. Rishari arakizwa akabara aragafunga hahandi mu kabari, hahandi yacururizaga tuhashira ikanisa ngo tumare twubakamo Yorodani, tubatizamwa mu mugabo w'umudepite muremure ngo ni Karori. Mwarimu wacu yari komiseri Munezero wa polisi, abari buba mwarimu w'ikanisa. Intari irakizwa. Rishari ubu ni umurevera, yubatse urusengero harya hakurya rukomeye. Aho ngaho pasiga amakanisa 3. Ndaza nja mu Rwanda, ngo mare gushika mu Rwanda ko ritorera Nyamata. Torera Nyamata riragenda rirazamuka riba rinini. Ubu rifite service 3 nziza cyane kandi gubatse neza. Nago ngubakirwa n'umugabo utuye mu Bubirigi, urusengero rwiza cyane. Nji Butare pafungura urusengero, dusiga mu pasiteri, tubafungura urusengero n'umupasiteri wari uvuye muri Zion ngo ni Delphi. Ngo buce mfatwa n'ibi byo kuzino, panja kuzino. Mbwiye ayo makuru kugira mwumva amahame twakoze. Imana muze musezerana nayo izikora. Ngo mare ndazi nja kuzino, kaba mu rusengero nari mfitemo abagabo biwacu babashumba b'amarevera, pasiteri revera bigabo methodiste sebukwe wa Mikebanyi. Araza akabamo n'abandi ngo ni barwimbye, n'abandi ngo ni babusose. Hari abagabo biwacu benshi bari aba pastori biwacu. Barambwira batubwiye kuja hanze, urumva nari maze kugira amatorero menshi. Ati rero reka tugusengere, usengere ngiyega kusengera abandi ba pasiteri. Ngiyega nari revera w'urusengero, none ugiye kusengera abandi barevera. Batura basengera urindi turagusengera ku bishop nti. Hamagaye mu bishop ngo ni Mulisa. Araza arasengera ngo mare nsengera Rugambwa ko burevera. Sengera ese cage wari perezida wari waraje Nyamata. Yaraharuriye. Twari duturanye. Aya mavuta muza mubona ba bishop mufite hano. Nasengewe mbere ndi mukuru wanyu ku bishop. Ndi mukuru wanyu mukuru. Icyo gihe haza umupasiteri ngo nishendera akansanga mu rusengero Nyamata. Turabana twageza tujana kuri uwo mukozi w'Imana wari waradufashije ngo ni Robert. Niwe twageza tujana iwe mu cumba. Aza kuza ngo buce aja muri Kenya. Ni muri mukumubona Zore Shendrake afite hari urusengero rwiza cyane nago muza murubona. Izo nsengero zose turabiceceka ibyo byose. Turavuga ngo Mana turahize nawe, nutwihorera tuzokwihoreraga. Bakaza hano bamwe bakavuga uri pasiteri, abandi revera, abandi ntawe ndabwira uwo ndi izi n'izina ryanje, ariko ngo tumare turicara turavuga ngo ibyo byose Imana ni umunsi izovuga Mana azoza yivuga avuga amashuri yiwe, avuge ngo nize nibi yari afite akazi keza arakareka. Mana ico gihe nikigera nzogukorera kandi amavuta yose mfite navuge nzogukorera. Ico gihe nugikora wa Mana we nzogukorera, kuko ibyo bintu byatubereye igikomere ku mutima. Imana irabikora. Dutangiza umushinga hariya wo gushiraho amashanyarazi, dushakisha abantu, byasabye amafaranga menshi. Zanibuka ico gihe sinageza nkora no kurubuga, nigeze kubivugana rimwe na perezida w'umuhanda Mushindari. Ndabwira nti nyamuneka hari ibyo mpaye nkora, mbona ntibahaye babyumva, ndatangira ndakora. Dushaka amafaranga yo kuzamura abantu babazungu baje gukora iriya, baje gupima amazi, baje kubaka ingomero, baje gukora ibiki n'ibiki. Turabashaka turababona. Abo abazungu baraza n'amafaranga yabo. Muzamugira ngo ayo mafaranga sinarimo nkora, perezida hariya ntiyari makora. Abanyamahanga ntimuzamubona bagendana nabo, biragenda birapfuba. Hanyuma muri iyi minsi Imana iradutabara, hasigaye akantu gatoya nimubona Bukavu na Ntuze, Bukavu na Buvira tuzatuvuga ibi ngo bazanye bya politike mu ikanisa, ariko Mose we yica umunyegiputa amuziza bene wabo, tukavuga ngo Mose yica umunyegiputa ngo inyanja irabarengera ngo haleluya. Tugasa nkaho twebwe kurengerwa kwacu ntaco kuvuze.
ubu bari bene wacu ntibaza badutera agahinda. Bari abantu bapfariye amaraso ameneka, bari abantu birirwa bicwa, bari abantu birirwa bangara, ziriya nka zirirwa zishorerwa kihorera, biriya bitatubabaje. Imana yahamagaye Adamu iramubwira ngo ngiyi gakondo ngo uyifate kandi uyirinde ngo uyihingire. Gakondo kare bamaze kugera iwabo Kanani, bamuhaye umusozi wa Heburoni, baramubwira ngo harimo Abanaki ngo ugwane bakuremo gakondo yawe uyiharire ngo uyibemo. Imana iravuga ngo nabahaye gakondo. Nasomye amagambo ya Yesu ejo aravuga ngo Imana ihayimubwira ngo mumenye ko nabahaye igihugu ciza, ngo igihugu kiza kibamwo imyaka, ngo kiza kibamwo imyaka mutateye ngo imwe mukayirya. Ngo avuge gutyo nibuka igihugu ciwacu Murenge, nibuka ko akaraje akaza kabakumikikira nta wagateye, tukagasoroma tukarisha umutsima tugahaga tukabyibuha. Nibuka ko ikibwiga na rengarenga n'ikidihiri bitaza biterwa bizavyimeza. Nibuka ko ibijumba baza babitera rimwe bikaguma bikamera. Nibuka ko twageza turya cimeza, nibuka inkeri, nibuka imbuhu, nibuka imikikira, nibuka ibihuru by'iwacu, nibuka iwacu, nibuka Imana ivuga ngo nzobaha igihugu c'amata n'ubuki. Igihugu c'amata n'ubuki usibye neza kibi Murenge. Nibuka Murenge inka zageza zikamwa wabuziragiye, aho zihagaze zikandagiye ku butaka bwaho hakabubuki bw'uburanda, igiti cyo hejuru hakabubuki bw'inzuki. Nibuka ko Murenge ari cyo gihugu c'amata n'ubuki. Ndavuga ngo Mana yo mu ijuru uzoduha Murenge, duhe Murenge, duture Murenge, tuzoje mu ijuru tuvuye Murenge, ntitukaje mu ijuru tuvuye Texas. Wa Mana we kuko urabishoboye, waduhaye gakondo. Umuntu akaja mu ijuru avuye Texas yohuruka yiyitade, yohuruka gute? Yohuruka ameze gute? Ariko za kwibuka nasomye ayo magambo ejo, sanga Imana yabwiye Yoshua iramubwira ngo ubwo bimeze gutyo ngo uhamagara abagabo ngo uhamagara abatware n'abatambyi, ngo kandi abatambyi ngo aribo babanza kwikira muri Yorodani, ngo bikire muri Yorodani bayihagararemo, ngo ariko numara ngo hari ahantu nari nasezeranije Mose hakuno ngo urebe abagore ngo n'abagabo b'ubwoba ngo n'ibintu ngo n'ubutunzi. Sanga abagore bararenganye, ese bazapfa kubashira hamwe n'ab'ubwoba gute? Niho natekereje nsanga dufite turabanyabwoba, ngo urebe abagore ngo n'abagabo b'ubwoba ngo n'imitungo ngo bibe bisigaye hakuno, ngo ariko abagabo b'intwari ngo n'abatambyi ngo bagende bakomeze bambuke. Igihe kirageze, haleluya, ngo dutahe. Kandi gutaha si ukuvuga ngo tugende gutya, tubanze dutahe uko usi wacu wapfuye gutungana. Uzoza utahataha igihe ciwe, utahataha iciwe gihashakiye, ariko yacu hahari. Ariko naranezerewe umunsi ndagize Bukavu, niba mvuga ayo ngo na marangamutima. None kuko amarangamutima yo dupfa ntitugira amarangamutima. Haleluya. Rero ubu nyine icyo duhagazeho ni iki ngiki, ko turashaka ko turavuga ngo Mana kariya kanyuzi gasiga ngo amasezerano y'Idoha ngo ayahehe, bira byose ni ugupfundikanya. Amasezerano n'ay'ijuru ngo amasezerano yahe ngo n'ayahehe, ngo Buvira ngo nahehe. Mana turiya twose dutunganye, Minembwe na Bukavu bihure, Gadaje Bukavu, ibintu bitungane, dutahe tubone inzira. Uwo munsi tuzorara mu Minembwe na Juste, tuzorara mu Minembwe n'abazungu 3 n'abirabura bazobishaka 5, tuzohashira umuriro, tuzozamura amazi ya Gwiko n'isararo rya Naka, ducana amatara, bazoza bafata isinga umuriro batwike. Reka mbabwira aka kantu, ubundi umuntu niki? Umuntu suyu nguyu, umuntu suyu nguyu w'amagufwa n'umubiri. No muntu afite imyaka 70 agapfa kavaho, uyu siwe muntu. Umuntu n'ubumuntu, umuntu n'ubumuntu n'imirimo. Niyo mpamvu umuntu azapfa twamumanura mumva tukamushira mumva, Imana ikavuga ngo igitaka gisubiye mu kindi, ngo ari kwimirimo ngo no gukiranirwa kwingu ivyo byagiye ku Mana. Muzamugira ngo abantu naba ngaba imirimo nibyo dukora. Ubu ntimuri mukubona, ubu makanika araruta abasore 1000 bari hano muri Amerika. Turi mu kumuvuga, aracadukamiye, aracari makora. Imana ihimbazwe. Ubu ngubu rero dutangije, dufunguje konti, tugiye gufunguza konti yo kubaka mu Minembwe. Abubaka inzu, mwubaka inzu mu Minembwe, mureke kumakuzubaka mu nkengero. Abakora amaporoje imishinga tuyikorera iwacu, ariko muzi wacu kuntu baza amahanga tuzoza tuyazamo. Tidufite ubwene, ntimufite ubwene gihugu. Nijo ndegira nije utabugira sinza abazungu bari nk'abamenye binza mvuga, barabimenye bagica baza bamenya makuru.
barabimenye nje nza mbubaka bakanga abandi babubaka noneho narabandikiye ndapurika baraceceka nza napurika ngo yaye ngo biri ngo ni pending ngo niki ariko mbona bamenya amakuru yanje umunsi bo kwihenda bakabumpa bazogume babukomereho. Rero uyu munsi turatashe dutangije urugendo nka rwanundi rw'abanyesiraheli rwo gutaha. Mumenye nushaka kumara imyaka 50 ariko umenye ko twatangije gutaha. Utangire utahisha amafaranga, wubaka inzu mu Minembwe. Utangire ufatanye n'abandi mwubaka amashanyarazi. Utangire ufatanye n'abandi mwubaka agahoteli. Buriya nturuzi habaye amashanyarazi hariya hozamura nka hariya imodoka zirahaja tibagira ibyuma bisudira, hari abocuruza dutaha dusigaye ntibagira firigo, bariya bari abasirikare mubona aja gucharginga icombo cyangwa telefone akirwa yikoreye na bateri. Murumva ibyo bintu azagenda yikoreye bateri ngo charginge telefone, yikoreye magazine, yikoreye amasasu, yikoreye na bateri yo gucharginga, ngo tunaniwe kumushiriraho umuriro. Muzamumva aribyo nibyo SP ngo tunaniwe gushira umuriro hariya, ngo umusirikare haraza charginga areke kwiriranwa bateri hano. Ariko twa nibyo ejo bundi naganire n'ura munyamakuru namubwira ngo ntimugasubire kubesha ngo turamadubu. Nta madubu yahunze. Amadubu uri mu rugeza bidubu, uri ku kivuma bidubu, uri musika bidubu, uri gakenka bidubu, uri mu bijaba bidubu. Nanje hano mfite remote na odarinze pizza, ndi munzu uko ndareba televiziyo ngo ndi dubu. Ni kinyoma ntimugasubire kubesha biriya bi. Ko ndapurika Makidona ndayitegereje uko ngo sinagera hanze Makidona ndinze kwiza ko ndareba muri telefone ahigeze. Ndi dubu. Undi nawe ari mu rugezi ku masaso n'intuze ngo tubidubu twembi. Bazoreba utundi tunyamaswa twiyita. Tundi dupsisi ari two twiyita. Haleluya. Rero muhaguruke mudushigikire, muhaguruke mwishigikire uwo mushinga nizo nzozi nawe izufite uzizane tuzihuze dukorera iwacu. Uyu munsi turatangije gukorera iwacu ku mugaragaro. Noneho turabivuze twageza twanga kubivuga bitarakunda. Ariko ubwo Kanyiki yadusize hana gahagarara akabari Bukavu, tuzohagarara natwe mu izina rya Yesu. Ikintu tugiye gukora niki? Dushingiye kuri iryo jambo riravuga ngo uhamagara abatambyi ngo n'abatware, ngo hanyu byari byarabazazaniye baraheze hakuno, byarabazazaniye barabuze inzira, ibintu byarabaye. Imana iramubwira ngo uhamagara abatambyi ngo n'abatware, ngo numara kubahamagara ngo utangaze ko mugiye kwambuka, ngo ariko ngo ubwire abantu biyese kuko ntaza nkorana n'abatiyejeje. Uyu munsi rero Bishop ugiye kudusengera, usengera izi nzozi. Imana uyishima, icyambere urayishima. Numara kuyishima uyibwire ngo wa Mana we wuzuze iyi konti, ufite konti yo kubaka hoteli hariya umuha ifaranga, twebwiye umushinga dufite uwuhesha umugisha, ubwire ngo Imana iduha amafaranga. Dufite uwo mushinga kandi twaramashije kurya abantu niba nuko biyahuze bakiturukirizaho igisasu. Twebwe kwiturukirizaho ico gisasu si cyiza kandi ayo mafaranga azoboneka. Tumona ababona ko azaboneka bazamura amaboko. Azaboneka. Icyo tugiye gukora, tugiye gushaka uriya muhanga uzubikora, adukorere devi, adukorere ibikenewe. Ko turazunguruka turava hano tuje no mu yindi state, namara gukora za devi neza tuzoyibazanira hano. Mugira uruhari rwanyu, tuje no mu yindi mugira uruhari rwacu. Si umuriro wo gushira mu nzu ya Semahoro, afite akazu kamwe kase mu muzinda kari mu rutoke, ni kuwo muriro uzojamo. Njewe yanje yaranaguye yabaginya waranga mu kibira, iyo sinzi ko n'amashanyarazi yohagera. Haleluya. Abwira Imana ngo yuzuze iyo konti. Perezida, reka mbasabe mwembe, umwe arahagarara mu cimbo c'umutambyi, undi ahagarare mu cimbo c'umutware. Iby'Imana biza bisa no gukina. Uko nturuzi uyu munsi bawushira kuri kamera,
uyu munsi tuzowerekana umunsi umwe turi mu Minembwe, kuko uno munsi twawutangaje, uno munsi twawukoze, umunsi wo gushima Imana n'umunsi wo guhaguruka. Turahagurutse mu bitekerezo kandi turahagurutse uko twatashe. Nishake nzogwino ariko nzoba naratashe. Ino hazoba hari ikibiri, habe n'uwo ndasejo, yo ndasa ndi mu Minembwe, ndi hano. Niba mara gusenga, mwabavyeyi mureke dukurira Imana ubwatsi kwiwacu hakiriho. Dukurira Imana ubwatsi, ntiduhure ngo tuvire mwaho, dukurira Imana ubwatsi kwiwacu hakiriho. Sibyo bashumba? Mube nk'abatambira Imana ho gatoya kwiwacu hakiriho. Iyo haza kuba hatakiriho twagiraga duti. Ngwino Perezi na Bishop tugiye gukora uwo muhango. Iby'Imana biza bisa no gukina, ariko si ugukina. Bishop arasenga muhagararanye. Bahagarare hano. Ariko nanibage gushimira Bishop. Wewe nawe warakoze. Uyu muntu arakomeye. Uyu yarakomeye kandi uyarahagurutse, uyu ko arakora imirimo ikomeye. Ni mu mushigikire. Tuzojana. Pastor Tito yavuze ngo mukoreye ibiremereye, ariko nyine ibi ntabwo byoroshe. Yesu ashimwe. Ariko hari umuntu numvishije avuga ubushize, aravuga ngo hari amayitaje amwe atakirayo gusengera, amayitaje yo kuvuga ngo dusengere abantu bagira ibitekerezo byo gutaha, nta kirayo gusengera. Ariko nabonye ejo bundi igitaramo muri Kenya bahaye basenga ngo basenge ngo Imana ngo ikingure ngo amarembo ngo abantu bazino. Hari wakibonye na muri iki cyumweru gushize ko muri ibyumweru bibiri ntimwakibonye? Muri ibi byumweru bibiri bishize hari igitaramo muri Kenya bahaye basenga ngo Imana ngo ikingure amarembo ngo abantu bazino. None ga natwe tugiye gusenga ngo Imana ikingura amarembo abantu bagende. Urumva Imana nyine hari ukuntu ko gusa Imana yo niziza kandi irakomeye zivangirwa. Imana yo izimenye ibyihaye ikora. Hari na kenshi Imana itubona ikabona turi mu bintu by'ama emotion, ariko Imana ibifite umugambi wayo. Yesu ashimwe. Kuriya umuvuga butumwa yatubwirije uyu munsi wa none, by'ukuri abantu kandi bazabana bivuga ko abantu benshi baje hano kandi twaje twese kubwo umugambi w'Imana. Hari n'abandi benshi bazaba icyo kintu batazabacemera ngo bemere yuko abantu baje ku mugambi w'Imana. Ariko nk'uko yabivuze, umuntu wenyine ariyizi uko yaje. Nubwo ushobora kuba waraje nta buhanuzi bwabaye Imana ngo ivuge ngo uragiye, ariko gutekereza iby'Imana yakoze ku buzima bwawe nta woshidikanya yuko bitari mu mugambi w'Imana. Yesu ashimwe. Ubwo rero no kuzasubirayo nabyo ni mu mugambi w'Imana. Hari n'abantu benshi bari mu kubivuga bakabivuga ngo gusubira mpera gazogende pi. Ariko kuko nimba biri mu mugambi w'Imana kandi biwurimo, nk'ubu nyine aho tugeze ubu nyine mu myaka ya mbere tukizino, wumvaga umuntu waje ino mukumva kabisa, mukumva mwahekeje, mwakoze icyakagomba gukorwa. Ariko muri iyi myaka turashima Imana kuko abantu muri iyi myaka abantu bamaze gukunda iwabo kurusha uko byari bimeze mbere mu myaka ya mbere turi hano. Kandi byanyuze mu nzira nyinshi kugira ngo uwo mwuka uzi. N'Imana yabikoze. Nta nama yagiwe y'ubwoko yo kuvuga ngo dutangire tuganire ngo tumenye ukuntu twogarura ibitekerezo mu bantu ngo uburyo bwo gutaha, cyangwa se uburyo bwo gukunda imuhira, cyangwa se uburyo bwo kwibuka imuhira.
ariko imana yarabikoze byama bitangira kwihindukiriza byonyine biraba mu bantu. Ubu nyine umuntu wovuga ngo ntari mu gutekereza imuhira ni igifu cavutse ari igifu no kuri. Ubwo rero ibyo dukora no gushima Imana ku mugambi wayo kuri twebwe. Mu by'ukuri hari umuntu twako tuvugana ariko yaraharyogora, ariko nyine araryogora mu maryogo nyine mu bintu bitumvikana, ashaka kuvuga by'ukuri kuko Imana itariho, kandi avuga ukuntu ati Imana ije kuba by'ukuri ije kubihaba iyi wacu biba byaragenze kuriya, haba harashize bene kuriya. Naje ngo mare ndamubwira nti ariko hari ikintu kimwe cyo kwemeza yuko Imana ibaho, kuba bari abantu bakeya basigaye iri iwacu bakiriho, icyo kintu ntuhabona yuko hariho Imana ikomeye. Ati ndabibonye aho Imana iriho. Dufite ibintu byo gushimaho Imana kuba by'ukuri abantu iri iwacu akiri abantu, nubwo hatari abantu benshi cyangwa se ngo bakwire mu turere twose, hari abantu bake cyane. Abantu batahazi niyo bahaye bavuga amakuru, bazavuga amakuru bari bafite amacano kumva nyine ko barahuzagurika benshi kuko batahazi baje ari abana. Ariko utekereje nko kuva iriya mu Rurambo kure haheka hamanuka haje Kaziba, abantu ngo bari hane Gahororo, ugasuruka Vigahororo ni ku Muramvya, ugasuruka va ku Muramvya ukaja mu Mikenke no mu Minembwe, no kuri n'abantu bake cyane. Ariko turashima Imana nubwo ari uko bimeze, nubwo ari uko bimeze kugeza uyu munsi wa none bakaba bakiriho, kandi nta n'ibindi bitekerezo biriho byo kuvuga ngo bohava. Yesu ashimwe. Ikintu rero kitari cyo gusengera ni ugusengera ngo Imana iduhe umutima wo kuzotaha. Oya, wowe nta mutima wo gusengera umeze gutyo. Icyo tugiye gusengera ni ugushima Imana, ariko kandi dusenga Imana kugira ngo muri uyu mugambi wayo iduhe ubushobozi. Kiriya cyo pasiteri amaze kuvuga, iyo uhaye uganira n'abantu benshi hano urumva ko bafite imigambi myinshi. Abantu bafite imigambi cyane, imigambi yiri iwacu no gukorera iwacu. Ababaye intwari bakaba baragiye, Imana ibaheze umugisha kandi iheze umugisha imiryango yabo, ariko n'abagisigaye bafite ibitekerezo byinshi, kandi muri ibyo bitekerezo ni byiza. Kadusaba Imana rero kuguma igasanira ibyo bitekerezo kugira ngo n'ibyo bitekerezo umunsi umwe bizagira icyo bigeraho kandi bikore. Yesu ashimwe. Perezida uravuga dusenge. Uwiteka Mana yacu iri mu ijuru, duhagaze hano uyu munsi wa none duhaye tuvuga kugira neza kwawe, tuvuga imbaraga zawe, tuvuga urukundo rwawe, tugushimira Mana kuko uyu munsi wa none duhagaze tubasha kuvuga. Nimba tugifite n'izi imbaraga nkeya zo kuvuga zo kugushima, ni ukuri dufite ibyo duhagazeho Mana. Gusa wewe Mana ntugomba gushimwa kubera ibyo wakoze, ariko uba ugomba gushimwa gusa kubera ko uri Imana. Ariko iyo ugize ibyo dukoreye natwe tukabibona, imitima yacu izayishima, kandi imibiri yacu ikunze kwemera ibintu ari uko yabibonye nayo noneho ikemera. Mana turagushimira ku biganiro byabaye hano uyu munsi wa none, bidafite intego nyinshi zitandukanye, ariko zifite intego gusa yo kudufasha kugira ngo ntitukibagirwe. Kuko iyo umuntu yagize umutima wo kwibagirwa, azayibagirwa n'icyakamugiriye akamaro. Kwibagirwa igihugu cyawe, ubu uri umuntu uba wapfuye. Kwibagirwa Imana yaguhaye agakiza ku buntu, uba wiyibagiwe wowe wenyine ubwawe. Kandi batuganirije baratubwira ngo umuntu wibagirwa iyo yavuye, akibagirwa igihugu cye, akibagirwa umuco wabo, akibagirwa uko babaye, akibagirwa iby'Imana yabakoreye, uwo muntu ngo aba yiyibagiwe
aba yiyibagiwe, kuko umuntu ni amateka yiwe. Mana yacu, ugasanira abakozi bawe, abo washizemo ibitekerezo kugira ngo babashe kugira uko bahaguruka mu bushobozi bwabo bukeya, mu bwenge bafite, mu mbaraga bafite, ariko urabahagurutsa kugira icyo bashobora gukora. Uyu munsi wa none bariko baratubwira icyo bashoboye gukora. Nimba baragerageje gutangiza umurimo hariya muri kiriya gihugu cyo kuzana umuriro hariya mu Minembwe, intambwe bateye Satani karwanya igatera igahagarika kugeza uyu munsi wa none, ariko ntibacika indege. N'uyu munsi wa none wa mutima wabahaye n'ubu baracawufite. Mana rero, ndasabira uwo mutima kugira ngo uwuhe imbaraga, kandi ndasabira ibyo bitekerezo kugira ngo ubuheze ubushobozi, kugira ngo umunsi bizashoboka n'umunsi uzakingura imiryango kugira ngo bakore kiriya gikorwa, bazoba bafite imbaraga zo kubikora. Ibyo batekereje bishobora kuba ari bikeya, ariko imigambi yawe ufite kuri kiriya gihugu ndabizi yuko ari imigambi ikomeye kandi imigambi myiza. Ufite imigambi ikomeye. Mana yacu, ni ukuri iyo duhaye dutekereza buri munsi, tugatekereza bariya abantu wadusigarije hari uyu munsi wa none. Mana, birirwa mu masasu bakayararamo, bishwe n'inzara n'inyota, bahuye n'ibibazo tutigeze guhura nabyo mu buzima bwacu, ariko warabakomeje imitima kugeza uyu munsi wa none. Turagushimira Mana, turagushimira n'ukuri. Nimba natwe turi mu bihugu byo hanze dufite imitima itekereza iwacu, ni ukubera yuko bagihari. Tukumva ibyifuzo byacu, ni uko amahoro yoba asesuye, ni uko amahoro yobaho, umuntu akumva yuko yaruhuka ari uko ageze iwabo. Mana yacu, turasaba umugisha wawe ku bantu bose bafite ibyo bitekerezo, kugira ngo ibitekerezo n'inzozi zabo zihagarare zikomere. Ibyo bahaye batekereza ubiheze umugisha, ubirambureho ukuboko kwawe Mwami, kugira ngo bizavemo ikintu gikomeye kizakiza igihugu cyacu, bigakiza akarere kacu, bigakiza abategetsi bacu, bigakiza n'ubwoko bwacu. Mana yacu ikomeye, turagushimira muri uyu munsi imitima yacu yishimye kandi yanezerewe kuri ibyo byose wakoze. Komeze rero utugirire neza, ukomeze uje imbere yabo bose bafite inzozi, abatoya n'abakuru, amatorero afite inzozi, imihana ifite inzozi. Mwami Mana, ndakwinginze kugira ngo uziherekeze. Turagushimiye kuko umukozi wawe Justin nabo bakorana, ibyo wamushoboje gukora muri iyi minsi yose itambutse, turabigushimira Mana. Ariko kandi aracafite umutima wo gukora, aracafite ibitekerezo byo gukora. Mana, bashigikire, bahe imbaraga nabo bakorana bose, bahe imbaraga, bahagarare, bakomere, ubashigikire Uwiteka. Mana, turagushimiye rero kuko bishije isengesho, n'izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro mu izina ryawe Yesu, amen.